Talafalava se whapaponga le nei o talafou a le Radio Samoa mai Australia. O Victoria le stete mua moi Australia walo ia i le whaasaina o na whao ngā o whaailo o le Nazi le fo i whaingoa o le Haken Cross. O pasia nei le parlemene a Victoria le tūla fono fōlea i le vai aso nei, ma o la tau e solia le tūla fono o le awhea ngai ma se whaasalanga tupe o atu i le rua se fururua awhe pe se fururua masina e tūri ai le whaasalanga i le wharepui pe whaia umafo i ai whaasalanga e lua. O New South Wales se foi lewa whaeilo ai se tūla fono lava foi whaapea a toai ma Tasmania, Queensland ma Australia i saute. E tari atu ai le aria e o nisi o ngā yoinga i tutonu o se tete e whaatatau i le Nazi ma lato ngā yoinga na whaia. Wa roi le ripote le SBS se whamataranga mai le roia Syria Victoria o Jacqueline Symes o le pini le nei wa tuuina ai ma ave matula fono o se fe auta ua mai langona le mita i se tula fono whaapea ua whaia e whaasa ai ia whaailo o le ita ma le whewai ai. Whai mai le manatua nisi na whaelo e tarafou le so o whaisi whaale mau tonu po o whea tonu o iei fina ngalo o taitai o le tunuu mai la tau o whaia whaai unga e pei o le si itia o le tau o loa ma au nanga i le tunuu. Whaelo mai le so le asi itia le tongi o pasese whao ngai o podcasts ma o le asi itia le tolu pasene le tau o pasese mo trains, basi, waa, ma le light rail mai a mata wha mamadu le aso whao yulai. O le mautono le to tele o nei le vatu nei le asona nafi o na whaailo mai nisi o whesoasoani mō a inga mai se le whaalawilo ino nisi o wha maa venga mai le tala whatatau o le tupe New South Wales so o mai ei mawata se tai se lau lima se fulu na fola mai ana nafi ia mō a inga iei whanau a onga ia o le nei wato e whaailo mai le isi si itanga o wha o popo i le taunga tau le soifuanga o lo iai i le temi nei. Wa iei se li ua po ina leo na ua wheta ua ina, lona sa saa ina o le penisini lungo se teni titi e na o le tasi le tausanga ina ua tula i mai se wha vesi se tuatusi i Wollongong i le pōna pō. O lo liputia le 9 News o se ta e fast food wale tausanga sa ia wha o ngale pram po le ta vale tamaiti e pui ai o ia i se potu ma le pepele ai na ua amata na upui atu e le li i le fast food tasi tausanga sa whamtalanga lea mai leo. Meta ua ina le sasaa e le nei ali o le penisini lungo le pepe, mai una uanga i ane le fase furu walu tausanga e wha ma mapolingo si pepe, o lo feta ua ina, o ina wha o li mai loa iai le ali il tamai tai. Na wala awe le tina lea leo masosora ese mre pepe, taunu watu leo le fale ma po ina mai loa o ia e peyo na ta ua. E tolu morianga wa moriai ma le talieina le tatala itua, e le talieina le tatala itua, ma e toetula i le whaamasinonga i Wollongong i le so. Na tong fitia si pepe na fia paramedics, ma o le itu na whaafutaiai, o nei le imanao mia le ave le wharmai mo se tong fitinga, o lo o wha wau suenga i le nei mata upu. O le ua fola e whaia onga wa onga lautele i New South Wales Public Schools a toai ma whaia onga wa onga le Kalesia Katoliko le whaia o lātou te te eso o whaatasi e mafua lava i o lātou tutongi. O lātou whailoa o le vai aso fō le a sabwali e sei ma lātou ngā nuenga whaia onga ia o na e na o le 3% ua whailoa ato le malo le lātou si itanga pe tai o lo wala au mo se si itanga ai titi mai o le 5% masiri atu. O le urua i taimi leo le atu whaatasi ei whaia onga ia o ngā lautele ma le Katoliko o le aso toru se furu lau uni e whaia i le aso le te le aso muri fo i leo le kuatalo na lua o le nei tausanga ia o onga. Mai le presidente le asocio whaia onga Angelo Cabriolatos o le malo ma le pulenga wa onga Katoliko o le mawhai no lato swala puleina le whaafitau li o loo whea ngai ma le au nanga tau wa onga i tono le stete. Pa mai a lato wa mai ona wala au le premier toe sila i lana whaai unga le 3% ina ia toe tu watu i le 5% pe siri atu pe tai e lea i lava sana ngā yoinga o whaia iai. Ma le tala muli o tamaitea a fia le Bronchitis e ono te le atu le avanoa e whaatele nai le a fia ini whaafita au li tau le manava pe a o ina mātutua. Fua le i whaamaumaunga mai se suenga sa whaatino mō se teimi umi. O le au suena o lato ina tangata siria ma le valu awhai Tasmania i eilo aile so tanga le aile teimi a o la ititi le tamaititi ma a fia le Bronchitis ma ngase o le mama, asthma ma le pneumonia.
Sa no Jennifer Perry, mai le University of Melbourne, o wha maunga lo o wha ilo nei, o lo ilo a ita mai te a fia le bronchitis, a o le a tole tai fitu tausanga, e te le atu le avanoa e a fia i nisi a fia nga taule mama, i se teimi mulimuli ane o leo langa. O le suenga na whaia i tangata na soifuane le awhi sera wona sputasi, mai la tau na awai e mātele la wai tangata wa atore tai fast food wona tausanga o le soifua. Tala ia le video sa mo mai Australia mo le neia solulu.